Dobar dan svim građanima, narodu Srbije, studentima i narodima bivše Republike Jugoslavije. Ja sam zamenik predsjednika nekada Sindikata zaposlenih policija, a sada Udruženje policije i građana Miković Vladimir, i rukovodstvo Udruženja policije i građana zajedno sa delom bezbednosnih službi koji ga čini donelo je odluku da vam se hitno obratim sa saopštenjem u vezi zahteva koje je upućeno 13.3.2025. godine svim medijskim kućama i svim pripadnicima policije i vojske. Saopštenje za medije vam prenosim u cijelosti. Poštovani, povodom održavanja velikog protesta dana 15.3.2025. godine u Beogradu koji organizuju studenti, rukovodstvo Udruženja policije i građana je donelo odluku da vam se obratimo. Ovom prilikom vam se obraćamo i ujedno molimo da vaše medijske kuće objave naš poziv pripadnicima policije i vojske, a sve u cilju očuvanja bezbednosti, zaštite života studenata, dece i okupljenog naroda. Nadamo se da ćete naš zahtev prema vama razmotriti, po istom postupiti i objaviti naš poziv koji će biti ujedno i objavljen na stranicama socijalnih mreža Udruženja policije i građana. Sada vam prenosim poziv koji smo uputili svim pripadnicima policije i vojske. Dana 12.3.2025. godine rukovodstvo Udruženja policije i građana održalo je hitan sastanak i donelo odluku da vam se javno obratimo. Drage kolege i braćo, s obzirom da je svima vama, nama i celokupnoj javnosti u Republici Srbiji poznato da će se dana 15.3.2025. godine u Beogradu održati veliki skup koji organizuju studenti i koji će podržati veliki broj naroda. Ovom prilikom vas molimo i pozivamo javno da toga dana, kada obučete uniforme, izađete na izvršenje vaših zadataka i kada stanete ispred okupljenih studenata i građana, postupate prvo kao ljudi, roditelji, profesionalci, shodno Ustavu Republike Srbije, zakonima i datoj zakletvi, a nikako po nezakonitim i političkim naređenjima. Naravno da će biti provokacija, pokušaja napada na vas, institucije, ali to nikako neće sprovesti studenti i narod koji će se okupiti, već isključivo ubačeni provokatori koji su instruisani od strane političara, pozicije i opozicije i interesnih grupa, kako bi vi reagovali prema studentima i narodu. Prema svim provokatorima postupajte i iskoristite sva zakonska dozvoljena sredstva i zaštitite studente i narod. Na kraju želimo da vas podsjetimo da ta deca, studenti i narod koji ih podržava mesecima unazad su sproveli na 100 skupova i da na nijednom skupu nisu napravili ni jedan najmanji problem. Također vas podsjećamo da među decom i studentima su naša i vaša deca, deca naših najbližih, komšija, poznanika i da su ta deca naša i da ni vi ne biste voleli da se njima bilo šta loše desi, a ponajmanje budu povređena ili izgube život. Drage kolege i braćo, dosta je bilo stradanja dece i naroda. Dosta je bilo da zbog političara, pozicije, opozicije i pogotovo interesnih grupa stradaju nedužni. Vreme je za narod i decu, koje su naše najveće bogatstvo i jedina svetla budućnost. Hvala vam svima na gledanju. Živela Srbija, studenti, narod i deca i sve republike bivše Jugoslavije.